Pai do ni da wom hoy ke Surok salut gatra ay tu na spar kami cintar ning mo yo benang jingma yo tu pelagari le yuma itu persda bos clear pai da clear yo de yuma hai to sep ke jingim ne dos kam tu to yak maknam te pai ba besan nak ka daw bapoi kani ga blok kali ma Haduh south ni continue pala pul markli ki perlo projor ni yida heni yobi to em go jan mendir le susu deli gali and keterning le yo so this is the reason why strong go block ma bai ba lo let's go and check keep supporting chalo kane ko we ka to ka chaka ka ba ma ka ba ju sa ki kali namar ba keterning ru last new and ladak kali kibakit heavy load kimla araban yak bha so kawan ra kedeng kali kabajur hakane ka Surok national highway jong i te ule kam nu pai ba pesan te pi yele pai ka video tiba boy krekam kadwa ring video le tawa penyo pi yo keringet tia pi yo tip sap song ja song jhor mandalai manawar bi okay. So let's go and check again. सभी ड्राइवर लोग जो इस रास्ता से ट्रैवल करता है अभी खाना पैकिंग करो भाइयों बहुत ज्यादा जाम होता रहता है इधर में जब तक बारिश आएगा तो रास्ता भी खराब है पैकिंग करो पुलाव सुलाव पैकिंग अंडा सुंडा पैकिंग वरना मर जाएगा रास्ता में ठीक है ट्रैवल सेफली गाइस एंड जार जार छुजा इस्तुमो भाई अब जा था dia pai lok pai jor kani ke blok la setiau tam mungkin dia ko saudon banyak ko ular ke kong sunta meri ongko yo senadu for line tangga tu line ni ko senadu ni bha si Surok banyak ke blok setiau nek ini